Welcome to the leading site news. Karbianglong hemprek kilong serak jiaphan kanchas dikom apar dikrong branch pen arnam hawang kehang pado. Arkoi ni phai thong kep rai si lakha khrisir kep dhansiri constituency angkang apar dikrong 14 mile along kanchas dikom apar dikrong branch atun pen patir PC MP Amarsing Tiso Parliament along Karbianglong hemprek puthak private member bill ke pondun. Non puthot Parliament session along tijaidun ra hemprek kilong serak jiaphan vur matha ponsi arnamar ni pen howang hangpon. Bangso long kanchas dikom mai phu Rakesh Terang chunbang sarsing rongpi founder Dilip Singnar Chandra Singh Teron KSA party krong sub branch mai phu long kirikiling kurusar Chandra Singh rong pharatum chitongdun. Arji dingklui pen karbia tumakar I hemprek kang thema puthak nang chisong bomwang bomlo. Non adihu MP Amarsing Tiso karbi dimanchar bill parliament along private member bill ke pon along karbia tum hemprek puthak thangnar akasik sak avera kichun jia phan arnam hawang hangpidun lo puta sarsing rong pipen lamthei ningje pon. Vorge matha pon chinthong arnam la pen vumut vokan ing hoi ing hi langthei langpong anta mission bosi kurusar pen than nang pachini dun thu. Dak nilitum aparte from kanchas dikom labang solong nilibang ke kongchun bang arpulo la sipini pen nili labang so pidada pidamani jo nitum dikrong hawara mai pen ta ahok nilitum ke ahong aron barim tema aposi pini din nilitum ta non ke wangji thang chiklu tarik trok halabang so long la si nilitum dikrong hawar long kanchas dikom arupen labang so pini nilitum Ferangki mate ferangki akorti tumhan Francis Kardom pajiriglo lasi la ferangki akorti tumhan along pen dak nilitum dikrong hawar pen kichpachini dun kang tungke alang litum ningkan plikep aprang pen angka chisong non piniani private bill ilitum hanangke pon pi la thang chiklu ni phai trok arani lasi dikrong hawar doa mondir monjit la pen ke charge doan kardoma korti abang phu tum sitame karbi tangte karbi po puthak hoi pet itu man la private bill along non nilitum baching honai nilitum MP Amarsing Tiso ade ang tur ansu se ki pang tangi phat mate karbi long rigang thim mate ilitum ela ilitum long rigang thim long pat kang thim ki long i phan nilitum ta dikrong rupen ta pidawda ni ke se ki thi pe nilitum ta karbi ning chi thenai lama se mate jakong horang chi pharang alo nilitum ta pidaba nike nilitum ta chardom pono mate chiyok chithok pono lape vumut vokan kardom kardi lam ko an chok chike mo kurusar pathan nang lape president adolang nilibai chunbang bidak posi lasi nitum dikrong hawar hoi pen nili kanchas dikom long secretary hoi pen nang chuni nilitum bang la pulo nang tum non kiwang nilang apor dolang ni phai trok thang an posi kadok ave ilitum karbi tangte karbi lai pilong reaching hon pen na phan ela bang su kado kaweli tumta minalong rikang thim ke long ye phan la bangsu ni tumta pini ke tir mate dak rahi changno lasi kado kawe chas kardom la pen mondir kardom akorti etum ansi tami ilitum karbi tangte karbi pu na tum chimathara la ni tum pini jodak apadi krong pini ke ki jusiarani lo arko chiklu ni phai thongke praisi lasi nilitum bangke pini bangke pherangke korte phan aporteng men changlo lang li nang chitong lo lasi nilitum bangke ansu se karbing long ara tatum ta aji dingklu pe akar I long rikang thim mate hemprek pu bom so lang do chini pari hemprek pu dang kok pojo lasi nitum ta howang hang pidun lo dili bangke kardom nilike apadi krong kas kanchas dikom long chunbang lasi pini labang so chatai pe nalitum kado ko veta arnam hirjumi mate howang labang so nalitum ta rutina mai tinta rong pen nang tum ta howang hang tha pusi nilihin pen chuning ri dun lo kardom la MP Amarsing Tiso mate tim karbiang long nang kija ki mia join ni alang litum ki do unsi labang so chun po pusi nilining thilo mate nitum la kurusar mate dak ki do pini man peng do ke the ding do anta ni tum ta pini chelang chitolo cherung cherek si labang Herangke nili ke ayata keninji jie damji alam avelo nila vomun vokan si chithan chotpo mavun mokan ing hoi ing hi mate lang thilang pong la si chithanik chotpo hoklo nili tuma party krong penta ining keching sampen itu makarbi longri long padonangi pusi
itum nili tuma bangke rong si kecirung mane ekdom isi hiki siwa sita nili tum cirung pensi nili tum bona mane kampa chununik lo lasi ho nili tum ning sampik athe karbiang long karbilong ri karbilong pa nili tum ke ang song ge chidanun thek lo bon setami nili tum ke rong do prong bang tai li tum ta to jakong horang howang hang pidunang India ang kang long minister an sita jula Omar Singh Chisua phan lam thu lam dok pini pachi kam korti muti pachi kamra aning pachi chodun ra la so nona Emmanuel bill along private bill along ki pachi dondun peji po phansi nili bang ki nili tumke howang hang dam lo dak aparti trong pen ta si vomun mu kana lam pulute mu pen la kantas dikom tum pen si che pathek iglo kancha distom kum nang than lo de nang si nili pena ketek tum da ulang bon sitami bang nili phanang jong ama nili si vor ma thai dun lo ahok lo tangte nili tum vor ki matha bang ke chin thonga nam bang pu lo ka sita pu e along pen long ke bui chok ta pu sita nili tum ke chin thonga nam pu si ji pu lo nili chin thong sang ho sondro sing rong phar inke wo muta bang ke akanang par ipi pame apen ing hoya bang ke hasa bang ki prang lo api bang par e lo apen ke ing hoi ing hi bang ke nil tum e boy vet nili ke lan siang pati jinu thek sara tu lama du tamise lama dulu ing hoi hi lan siang pati jinu kon pherang ke kadong Dikon Michael Terona Phan Catholic Amondli Arona Tangpen Kurusar ke Batpon Dikon Michael Teron ke Dimha South District Arlo ke do Mirphung Porong Asor Sir Matthews Teron na pen sangpi diri strong harpia tumasopo poi pumpet abanglo Bihek benta Catholic Amondli Arona Tangateng ke do thip abanglo na pen Kurusar mate father ke manjia phananing hang pik abanglo Lasi Sir Matthews Teron na pen sangpi diri strong harpia tum asupo inut vet seta arna maphan ke kroy pen asupo aphan puthot Mondulia kam ke paklen dun ji aphan dana son ben chi pitu datla kachari dunang ji ateng pen kado kave petang dun pamisi arkoya chiklo ni phain ko raser kep Saint Joseph Mission Center chotolo bangalong si kurusar ke batpon Diocese Abbey of Right Reverend Paul Matekat pen si kurusar ke barasai dengpon lapen diocese along ke do kurusar atum Kurukula katum nisamia tum ke kroira ratum chitong dun si alira cham pidun Father Michael Teron ke Karbi Catholic atum angbong pen an kurusar ke mandun bang krip ho ke chok abanglo Lason si aprang si Karbi akhayang bong pen Catholic amondri long kurusar mate Father kam ke kemdun cheng abangke Reverend Father John Timung non ke Vicar General Diocese Raswadun Reverend Father Joseph Teron alang like Salesian Songpen SDB Reverend Father Nicholas Terang Reverend Father Robinson Teron Reverend Father Dominic Teron Reverend Father Narson Teron Reverend Father Anthony Iti Reverend Father Navinson Iti Reverend Father Jonathan Teron Reverend Father Kamson Teron OP Reverend Father Samson Teron Reverend Father Andrew Bay OCD Reverend Father Tumi Ingjal alang like Meghalaya pen Reverend Father Anthony Teron MCBS asong along lapen adunsi non het keman pon lake Reverend Father Michael Teron hello asikar biya khai pen Catholic mandri rong kurukulak nang ke bat aphai ki ong wa job karbi atum Catholic mandri rong ke do tum aning rong aji chipi pon si arna maphan kero karchu lapen ada katur pithe pon Akihai, Dikon, Michael Teron, Aprang Wang Ignon. Oito niliwang ikpo. O ana marade tum, hang binong lo, puile tum arju long pong lo. Non Dikon Michael Teron, ape epu, hai tum machangon a Bishop Paul Matekat angno an Japon si alang to alang phan hudai po. Tidak jara son se manpo pulong po alangli ana marar adat amunit si manpo monli adat monli arat tebon seta hemfo sin ang lifan ng archat dun po anali
ilit ma rata tumang bongpen inutabang apan ingwailo lapuson pensi arnam alangli aning keme ilit tumapan cepekanglo. alang li putak kadong kang thir nang gi hil je aphan nang pihit je aphan adompo ason thak si da ki do ana gurugula ka tumta api adikon mai khela putak hari batpo nang tum rada tum ke do klipen le lanon dikon gurugula ka manje apang aphan ano don pure non joy po o ana maradal tum na tum sumar tum pan gurugulak ni samik thare ke man dunjia pan ning aning rum hotha ana marat ke chan ke jarja pan tum so tum bong penta la he kam gang the reclaim ajam gang the Torandal tum mantau malong mo ang pingipi ay tum sa kong bisong kurang pero lang sa mga tere tamantang kasi rata ta pranang nila itu homoy ng liti homoy ng liti itu daman lang sa tanong dak di prat